тетиги жерде маас айтуу фестивалі болуп атат. Har bir Kırgız Aykırı Muras'ın tutumu olsa, bugün bizim kucağımızga kölдөй çalkıp gelip oturgan kanattaş Kazak jurtu Han Gökçe'nin Aydarkan'ın tutumu olup, at bastırıp, at dizgini şart kurup bugün bizim kucağımızga dağı bir bet kuş gelipsizler. Hurmattуу mekendештерим, kadırlı konoktor, kırktıregen Manas Toğusunun etегindеги жайыктан өтүп жаткан Уранын Манас аттуу Манасчылардын республикалык фестивалынын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Biz Бақытбек экөөбүздү көрсө, айтпайды мынау қазақ, мынау қырғыз деп. Мына экөөнүн ұлты бірдей қой деп. Солай ма? Тура. Сақтауымыз керек. Қайырлы экөөбүзге жарасып. Үлкен рахмет барлық таным. Болдum. Мемлекет университетinin ардактуу профессору Назаркул Сейидрахманов баштаган жоон топ окуучу жана манасчы кызматкери Bal menen otun çaykagan 18.000 alamdı Allah kanga salganda aldın Allah baykagan Erenin törün manastı geçidip yürü ver kılgan